me. Tsi Obɛnkɛ. Tsi Obɛnkɛ. You are bloody abi ni me ke na me. Osofui ke bi ke hoi fe ni kwa wogbeke na hine Tsi Obɛnkɛ ni fe mo ne no. Won bi nye fenye do manye. Gbeke na hine yo wa ke dromo eha we ko ni eha we walami ni gbeke na hine ni na wo fe wote wa jale wo ba. Agbeno le hweje aka wo ba kase ni wo le ni bi ni ya no akuchi ami ke wogbema design wo wala hina mi. Bona fe ni wo ke hena no bi aba Tsi Obɛnkɛ ni fe mo ne no. Kuno ba susu ni bi ko ma he kuno no sane ami chaba enne onwe ko kwa money esa he fefe we New Looks and Beauty Clinic leji money esa he nukina le patale fefe ne ewo mi shida pleji no agbene Nales Shoes collection leji money hana na fefe ogbeke na hine na kana oje It Avenue le hu ekeni fe mo ne efon atwi no akebofon bo ne ba gie e ba gie ne tamo Wonder It Avenue she agbene Gold Star le hu ni fe mo ne le mesho no jogba ndenche chata woke bu woke to mo beshida wonder bo shidenche ake yo wan bo wala se chele koni ni fe mo ne le cha no kra ke ya ni mo fe mo ana ise ye ni fe mo ne agbene Noble Trust Herbal Clinic le hu e boni fe mo ne nyomo agbene Trustmont Enterprise le ha mi mama fefo ni ajigba agba wo mi gbeke na hine agbene Breakfast Bar le hu kenye kwembe kwenye ba na sobolo ke komi ni agbele lo akpoto le hu ekeni fe mo na hwe kula nya wonder bo shujugba denche shimo mafo ehira nya ejira maba Linda enti offer to osi wonko Sami unko ye day. papa yi na share ye fiti en kola prem I know by me se me unko. I don't think think ko Ghana. Flight here me ko try sister. Na me unko. What about that? was wa kofu play be a play no and in na me nyame an Asama okay say am fuck you will play, no will play. If it's a play now kofu you no afena pilot to force and for coffee no shake. Na say am yere e wo ye. A me ko to me body. Na me fa ko ye. Asudwem boko na de me ko du ye. Ko to me body asudwem sabai. Sa play no enu ani Gold Star. Gold Star Airline. Yes. Ghana ni airline no. Ghana airline to me. John Little, men come for the phone. Men come for the mawa. Let's say, I'll when you will lose your phone and one Gold Star. Me booking a day. You answer better more phone. Now about www.flygoldstar.com. Gold Star Airline. Ways of Ghana. Gold Star, Ekomia Bebre, Ekomia Bitise, London, Baltimore, Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Bonjour, any Mia Bebre. Jo gbeke na hine be mo potenu okwa ye ni fe mo ne alo okle ba ye be anti Naa Okailey ofa na gbese wona Ojosu. Oh, benele mbolos. Yo, osume. Woke Naa Okailey eba Tsi Obɛnkɛ ni fe mo ne no. Ni dani nkelebana sanegba lo eba chon wo no poten wo ni wo ba masumo ni ma chonye ma ye o ya keke ni ma fe plepla ke gbeke no ba yu ya ke yichomi na gbai alo hewale dwemomi hewale ake mental health Dremo no jini hie wo yi ke pan echepe ba yen fu ba yen gbe no je lo pe je se ga ilipe shini bi pi ha wo dremo mi wo ko dwen pi pe a che hila ke na gba pi e ha wo gbe ke ne Naa Okailey e ba gbala ni bi ami e chon wo jugba ko ni ka ke dremo mi hewale alo je na kan no ni je ba chon wo yen o fa no je fen Je jugba. Te mo fe mo yo te. Fe mo yo jugba chele dromo. Yo wonderleshi. Ka ke dremo mi hewale. Mini ji dremo mi hewale. Okay. Alright. Mada
many nkwa fen ke many bo to hu ahye ake ame na de ka ameke ba akwa ni ameke bo to e ke wo dwemo mi hewale eji oti ni fita wo gbomocho mi fen hewale he tombo no ye oke kenkle mo fen mo dwemo taflache dwemo kan oyichomi e wo boni oba fe no ba akra na kan dwemo ni ehe eya ba sane ehambo ni taflache je sekesa ne pe wo rio shin ni bp ye ni gba wo dwemo na ni semie eya ko hela ebahan wo e wo na kan ni bi jino ni wo rio he ni wo twa he adafia ke onye wo kwe na kan ni bi anojugba onye oko dwemo wo hekoni eya ba sane ehambo no ji wo dwemo mi hiwale ni te fi o te ne ke dwemo mi hilane o ba anye ni one ko mini ke ba okay in categorize lane to ni bi enyo first one blofo ba ke genetic factors e wo ke o we kun mi no je ne ke hilai na ko yemi alo nye ga ba face and few aboka ba blofo ma ko nye genetic makeup ni ha ni nye feel exposed to hilai ni gba adwemo na bohu obanyo onana kan hilai ko no ni je enyo wo chole hormonal issues ni bp ye wo gbomocho emi ni yo ebu awo keje wo icho ke ba shi wona ni shishi wo dwemo de che ke agba odwemo mi ni aketron gba kokwe oba na kpaji ke ni bp ni yo wo dwemo mi ni fe chemicals blofo ba ke chemicals blofo ba ke hormones ni yo mi ni etwa ebo kokopo akeshi hormone yebu alo kuman yebu taflache obaya ni ase na kan ni bi efe oji hormones eye wo dwemo mi e wo ke o hormones issues fi obahi no ni blofo chole hormonal imbalances e ba anya ni expose to neke dwemo mi hela na ni worry ne another one who jinani ganye kwa ke mi feel psychosocial factors e wo ni bi ni ya no ye wo satiam ni bi ni ya no ye wo popa ya no e ba anya ni ehani wo fe exposed to the dwemo mi hela ne no ko tamo stress toleni na wa ke etobo ahu ke hye hekwe odwemo call ba keshi bia na he no oya gemina wa ba shifio ke obo ogbomocho etwe alo odwemo otwe ni oba fe ni bi komani okiba kwe ohe no jugba oba expose odwemo tu neke ha omone no kotumo grief ekule taflache omuko ni osumo esanewa ejemi eba ha no yareho ke na kan areho yeli ya fa chon ogba adwemo na substance use bia ne wona keshin wo oblaya bi ko oblahia bi neba chofan ke ni bi ko mani wonu dajin cigarette weed chofan gboyin yes chofan gboyin ni bia ne ona keshin me pi kafita amebrabo he e expose o amewala shinemi e expose o to dwemo mi hela e wo ke onuoda ne fio no ibanye ko kakla bo na ga tubo exactly ke o shelio cigarette alo shelio weed alo ne ke ameni fe mo feel basa because no fe no ke wo ogbomocho emi eya odwemo mi first but for chono ko nervous system dwemo jino ni operator na kan nervous system e wo ke okeda no ani mepi ke amenu down na ke shagbe na amenye na me balance because odwemo if affected at that moment it was the more ni oba expose odwemo to ne keni bi ne no ke ne ke trofine na ba wo we omi ogbelegbe ni odwemo ana hawmo it was ne keni bi ne fe and others ni hani odwemo taflache hilai ba mi ni ke wo kwa ni wo ba sana o ya e ya chon na agba ha wo yo onye she ne fe se tumo wa che tole ne ekule na no no ochuni ni no ochu tole ni chumoni ekule je shian chumope shi office ni chumo lo ya mra lo e shishi ni boncho na ka bumo chu e tole ni ayebe ne ekulo aka o na mi call leave ni ka jo shi ko ko bo ni chumo shi kan mo ye hin shi mo ni etobo to ba fe den
inko me pi yake wonu tumo enu wo fio ta flat check me ne ko gbe shi no ogbo ntumo ipan ewo ke gbeka akesho ba ko leave kona kan leave esani ogbomocho he ahia bofe no fen no because eja ke no page no yo ke obe na kan gbomocho he wale obe dwemo mi he wale onye no otu na kan ntumo ewo ke gbeka me pi feel like she ke onye otu ni wa no twa keshi be obo he modern she gbomocho etumo machine etumo o he choni afi ko me mi ona ke o choni e he wale afi enu mose mi ona ke shi choni e bia na he wale ne yo kekle ebe na kan don ogbomocho e yo bia na ekolo e 20 e wo e na kan he wale but another 20 years from now obe na kan he wale don e wo ke ole bo no ba kro hepe o ha body e tole ogba agbomocho e na ogba adwemo hu na ni e yakọ he like pi e ba ha wo ke no no ko tole ne ke otole sheheko e odwemo e ha bo Bobo koko. he dwemo bobo koko ona keshi o wo mi echake onyo wo jugba alo o wo chofeni ni oni eli mi hu chake o ni eni ba o chine onyo ye ni ojugba alo o ye ni ifeni ni ona keshi o emotions Ni be pie chake. bi ni first ko egba o na bi ano na keshi egba o na o mi fun o ya fe ogbomocho e ko dwemo nke wa keshi ni bi kumen ya no ye body emi ni efe no chon e we sa no kwe kenu tumo ha egba ko ya leave o fine ko leave be she ko leave no ya joy no back because tam body nke ko gbe shimene no te no tumo apa wo ba cha no Akpa no chuma ba cha no naka no won wa afọ enu wo ejira oba ko no won ba cha no. Yo ahwefo nimamu ina akwa aba ediba Noble Trust Herbal Clinic me ameka say your friend Dr. George Donko me na me da Noble Trust Herbal Clinic anu Noble Trust Herbal Clinic yaji abasobode bebre yaji best heart disease treatment center of the year yaji best liver disease treatment center of the year na the overall na nkasa efen overall best herbal clinic of the year no and also Noble Trust Herbal Clinic yaji yahwe yarwo bi ti say akoma mu ohaw stroke obi opa wo brebo mu ohaw anase bema ontumi endwun so ya e friend prostate mu ohaw embi awo yo ba wo dem de woni urehye mu a na ohun suo no asaba ana uti paiwo na wo haw no uti de paiwo no enfri uti no na mum efri ni pedua na kwa afoforo se bia wakoma anase obrebo anase fever bi mpo na achew Noble Trust Herbal Clinic ye di modern infidie and modern technology and na ye di hwehwe ni pedua no mu de ye be hu no ni ye di bibidru a nam ye di ahwew na bibia aye kama ama ye ne ye lab ye twa ECG and ye twa scan e wo ya so ye depend on condition na wo de baba ene ne ye be ade ama hwehwe ye chiru kwan e wo Banana Inn Abolo Junction ye ben down suman anase Mamprobi Frey was 0244 401929 and also says 0267 117 666. Noble Trust Herbal Clinic. Experience the true cure. Yo toble benye sefen ake nyenya twi nye mewo wonda nyeshi be nye na okanle ogbe ngon na okanle yo be ton woni wo yue anime poten ya lo ekule age ko ye ni ko she ne ke mental health ne onyona tan boni nke mo fe mo ni gbomo adesan jibo ta flache dwemo yo ichomi gbeke ju onupa ju ewo mo fe mo ba nye na dwemo mi hela if anke to January mi Accra Psychiatric Hospital Kepantan I'm a release research co ake in the past 3 years mental health problems ye gbeke bi at ami from age 10 to 16 it increased by almost 30%.
These two facilities now, they've recorded almost 15,000 cases of child mental health problems. Careful, I feel like I be a major. But nibi no ko me ko nu aka ya sen ya fe ko acha me je ka mi ni gba adwemo na le afe nibi pi ya no egbe ke bi adwemo mi ni ke oye bi no kele fon sanegba no ba le nibi ko me ni bona ejompo ke fa yo bi gbe ke pa ke se tejele tejon jele mi ha te no ne ba ke we e ba fe bo na pe amehu ame ya me denche ame na gba na me yo ni ke oda from beke bi ashiken ya no ni blofo call a teenager ni BP ya no your body emi in we like hormonal issues expose or to mental health problems ni at that age ni BP ya no with your hormones because ke you jibo eta flache oba boy o menstruation na mo o reproductive system ba fe active ke hin le hu na kan no e wo hormones ko many first say ametru ni your body emi bia na ba boy ni chumo ni na kan ni bi efen ba nya expose beke bi to mental health problems onupa ile hu na because jelemi nu oyo ni bi piji no ni gba wona we kumi nu ojepo ke na kan hilai ko yemi wo ba anya wona to mo boni hypertension sickly hela ke na kan ni bi ke yo we kumi ba anya wona na kan no ke oye any mental health problem your family emi the chances are ko ba anya wona ejeme we sani be fen be wokwe wo hino jugba ke follow embo wotwe isani wokwe wo bi ye hu ojugba je no na ba yipe katari na ba o ke shu na ke ba school shi be fen be sano na ke shu obile ejomo mi nkale shin mokoye ni egbe ke bi a shin ehie ejo all of a sudden obile fe extremely quiet isano bi isane beke bi ko mehu ni on the average ka ke egbe ke kwa tashin tabi ene the average child has an enye tashi for about 15 minutes without interruptions show bi le enye tashi 2 minutes po here all over the place isani noko ni bo follow isanokwe noke okay mo kwa wie he no na he chaba hale wo beke oyebi to bo no chone kule ke je age 17 kenya no na ka shu o le bon le yo ha aka ka sha bi enwu fi ona ka shi be pie ko kwe efie shi appearance ona aka o gbo mo no ko gbe na be san no bi le ni aka mi ni gbe na no bile no ni gbe na ni bi pi ba gbe ke bia na the commonest crime your thing is domestic violence ke sexual abuse be ke bi pi ni a molester me shi enye ne kebo e wona kind of fen ye mi e wo beni be ya una ke shi obile ncha before ba ke feel happy at all exactly da na mi she hia onye okela esa no bi anya kebo agbasa ni esa no bi anya kebo agmo ni kesha abablo awule abayibo but be pia mi esa no bi enya kebo ana healthy relationship boni gbofukole yo e wo ne ke na agbane anyo acha ofa ine anya acha na meji meninyo wa anyo ya no akwa ke show ne kan no mi ne ke psychologist Jimmy ewo noji nuchumo ni wochuo wo ya another category na acha me psychiatrist amehu amekọ me feel like me ne escape ya je ke o che na kai was squad there pe ale ni be we iye seke ji no shi je na kai ta flash je seke ye lipe chon wake o ye mental health ton boni nke once ni ta flash dwemo ye oyi chomi esani okwe no kra na kan dwemo ojugba esa no me oni agbene ni bi eje o bo hwehwe shine wo ba anyo Tsi Obɛnkɛ ameni because ke obena kai sound mind alo peace of mind onya no chunuko problem no ke gba asane hu onu chumopo onya concentrate no chumo no because ni bi pingba odwemo na e wo be fe be wo wi akeshi ke o hye na kan point epe ni ona ke ni bi kome eja ye odwemo mi bia na ni bi kome no odwo he ona ke odwen tro ni je ni bi kome hu ni ye positive should I ni bi ni egba adwemo na wa denche it's an oba hospital oba na psychologist oba na psychiatrist or a professional counselors ni amehu
amekɔ ne kani bi na ni amekɛwo wio ke esani chofa abamie oba ngma chofa wo habo chofa ni kɔkɔ ewo ke wo kwa ke shibia na any situation e she ete hi echo because ekolo ba oya otashia hu o ha excuses oh NFA noko ebaya oh je noko nakai be no ba na gbe no ogbadwe mo na atwo e wo ko ba na wo ba ngma chofa wo habo na gbe no obo chofa akolomo keke no hu ba ye bu abo ni dwemo e wo ka je ekolo enke mo ko enu chumo ni fe mo ni gbanna ne haomi ekolo ka wo mi dwemo so to ba fe de aga na gbe ba che na gbe ha dwemo ekolo je onu chumo mi pepo shin no yo onyawo chata o e fatalo alomu ko ni okele yo relationship ko ni mo gba ona esa no nye o ha mo wale akeshin ne ken ni bi na na efio ne egba ona ye ne kegbe ya no ni ke noko ni noko be no ba nyo fe ye ni bi ko me ye ni noko be no ba nye wo fe ye as long as ne ekole nuchu mo no yo jeme no tawo hie bo ba na ke mo bash na every day e wo esani bole no ni blofo coping mechanisms bo no ba fe no ke mo te aba hejole exactly ni bia na eni ko me fe mo egba ona e wo fe job ni oba le ohe ha ake Okailey ne ken ni bi jino ni gba na e wo ke iyo se ne ken ni bi pe o ma fe neke ni fe jo money okele ba ye o sanjie he mono okele ba ye he e wo ke onye oba na ton boni ke psychologist counselor alo psychiatrist e ba guide bo on boni ake bebe po hioshi e mention ko ake coping mechanisms ekole me pili no nji coping mechanisms chi ko ba wo facility say wo explain on ni bi na efen wo chombo ni ha ni olio ni bi ko me ke bona ke gbe me po hioshi ke mo ko yo ma say ni mo efe ebo ipapa bodenche oba le bona ke mo ahihia ha na gbe na enife mo pogba o na don jo be to ebule ke man bi fe ni kwewo ye fe nye ba na ka ni bi pin ya no wala shi na emie nke mi lo sa no ba na e cha ba agune bo na ga ni fi obo je follow ni ke mo ko gbo na gbo kum ana ya ja ke ko kwe na bubu o ana na agba bele eye no kan mo ko no ko fe mo gba na ka maka efe bo na fe ni ona otu enjole no na hejole no dwe mo mi aka shifa ahabo da ko dwen people na ko chu gbagbo wa be pin wa ko yin wa ke ba ko wo te jiden che kanu ja ke na ka dwen mo ke dole yo mi lolo to ba fe 10 minutes o ba ji o mi ana psychologist e ba kwebu dan e ba shi bi o ba he telephone ibo ko ni gbonu ba chon ko e na gba mi no Tsi Obɛnkɛ nyawo e koni ekwebo ne ba fe be New Looks and Beauty Clinic la poga se lejimone sahin gbeke na shine telephone boy 02422763448 agbene no Kina Fashion Home Tashi Bush Road tabibiano telephone boy 0543204263 lejimone patade fefo na omi agbe ko kwen na jawo na ke ntale ege nkoto ka fe egbo ojogba Leginales Shoe Collection 0244531884 Tashi Family Health ila chamo here mase tutuntu ebe yi kra agbena 8 Avenue benu o ashibia wen no kan le ba 8 Avenue ne ba na ke yes ni lele ame Tashi Bush Road ame telephone boy 02466596559 agbena Go Star le woni fe mo na me show na me Dubai London ke Morovia ke Abidjan Dakar ke efe ame ya ajame iwo ame telephone boy 0303933273 alo 0303933274 agbena Noble Trust Herbal Clinic boni nyawo ewi dwemomi ne agbena no ko ya no ngmawu ohe o efe ka o ne no ko wi mi ya drugstore ni ai tufa dabida no ko potenji no ya no ya Noble Trust Herbal Clinic ame Banana Inn ya Bolo Junction telephone boy 0267117666 agbena Trustmont Enterprise lejimone ha mama fefo ne House of Woodin ame Mokola Shopping Mall phase 2 ye Methodist Book Depot ko shejeme Rollins Park uba na mejeme telephone boy 02444387668 alo 0209152649 agbena ko kwembe kun ewo ye sobolo ke komini agbelelo apoto breakfast bar lejimoni
ekeba ha wo ko ni wonu ni wona gbomocho he wale ni wona la hu no fe fun le hu telephone be 055 3121485 be man bi nyame yo won dabo shojogba ke obagbula ni bi ami o chon wo yo wa den cha afato e na ye bu abo ko ni mo fe mo ni ba bo won ko na gba ha bo nwanile no ko bo no ba fe no ba bua he o ha ni mo anna he yeli ni shida afo no yo be no jake it avenue benga ba ke wo no ko mo male it avenue ke awo ni o aye ke mi she Wow. maka no ji Mount Rosemont ege wo ke wudi na habo bono pata le fefo ne kono ka shimi koni mwe na ochi o ke aso osofo ana ko wudi papa ko yo be man bi aje ni wo ke ni fe mo ni ji Tsi Obɛnkɛ ni fe mo ba wa ngbe ti Naa Odey Adenku ken claim mo be man bi nke mo ye chomo mi ni je mo shimo ni na chi kula nko ba no sane e chaba ko kwa ni fe mo ne Tsi Obɛnkɛ wo no ba na e chaba ka ya e ko kwa ya Tsi Obɛnkɛ no gbele home based TV da ho gba gbeke gbele pa o ni okwa ye bi ye be man bi me ni oshon ke papa ni bo moden aka ba kwa obeke be fe me ni fiti ame bando ye wo hi won danye shojo gba den che woka tumo be shida be loji aka gbe na ochi hunji mi ni nke api onye fe nye ke hia kwa mojro Ago, Jamaican Yeme, Asia. Tsi Obɛnkɛ, Tsi Obɛnkɛ, Ime Washe.